Sengilo lifuba lekondla umphefumulo elihlelweni lwakho Our Timely Word livi lesikhathi nemprofeti Promise Shongwe ulibandla le-Chosen Generation of Jesus Christ. Busiseka. First John chapter 1 verse 1. Amen. First John chapter 1 verse 1. Ndawucela basifunzele. Lo lebeka khona kusukela ekuqaleni lesamuva nelesambona ngemehlo ethu sambuka samphatha ngetandla tethu bekungulivi lekuphila. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Lami lifunza kanje. That which was from the beginning, which we had heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and at our hands have touched. This we proclaim concerning the word of life. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. This is the background about the word of God. It's just simply a background about the word of God. Limuva nesicalo selive laNkulunkulu nekusebenta kwalo lembuliwe ngetindlela letethi umuntu wonke nakalifunza elive angalicondzisisa. Amen. So kuleli verse leli kuyafana ncamashi nemlayeto noma nelimuva lelive laNkulunkulu lichazwa noma libonakala silati from Genesis chapter 1 verse 1. Amen. Limuva lethi yini live laNkulunkulu nalelikhona kwenda live laNkulunkulu litimele nje lodwa lisengasebenza empilweni yemuntu lingilo nje liyambulwa liyachazwa. Amen. Leswati lithi manje ke loyo lesambona samuva samphatha ngubani loyo ngilelivi. Amen. Lokho the live linawe ma features emuntu lingumuntu lingiJesu Kristu aphelele. Amen. Livi laNkulunkulu lingumuntu. Amen. LinguJesu Kristu aphelele. Sinikwa limuva lelivi ke la kulo First John chapter 1 verse 1. Amen. Hallelujah. Ndawucela phinda ngifunzele more confidently this time since so familiarized nalo. Amen. Lo lebeka khona kusukela ekuqaleni lesamuva nalesambona ngemehlo ethu sambuka samphatha ngetandla tethu bekungulivi lekuphila. Amen. Amen. Here we are given the background of the word of God. Siyachazelwa ukuthi noma ekuqaleni sasingekho but lo lelivi lalikhona. Amen. Sinikwa nje limuva lelivi laNkulunkulu ukuthi lidala number 1, number 2 lesikufolayo ngalombhalo ukuthi lingumuntu liyaphatheka liyevakala liyathinzeka liyabambeka. Kodwa kuze likhona kwenda konke lokho kwekuqala nje sinikwa lo ukuthi lalikhona nqadi lidzala likhona. Ngithena ngikhuluma ngalo wafishane esonveni ngikhulumile ngasho ngathi le live laNkulunkulu endlela limbulwa ngayo la kulo First John chapter 1 verse 1 limbulwa kungazuthi kuthiwa kude lokudzala kunalo lamhlabeni nasezulwini before tonke tintfo tibe khona kwasetshenziswa lona kuze lende noma kuze liphatheke. Amen. Konke lokukhona sikubona kona lesikwatiko kungumthelela nemfakela welive laNkulunkulu lembuliwe lisemsebentini kude lokwadalwa ngaphandle kwalo. Ngachaza ngasho ngathi bazalwane ngachaza ngasho ngathi le live laNkulunkulu livela kungazuthi linelimuva layo yonke indvo lekhona phase emthundweni la. Nakuthiwa kude lokusha phase emthundweni langa kushiwo lona kahle kahle kuthi kude lelingakakuboni noma lokubili ngaphandle kwako. Ngachaza kubazalwane ngathi noma ngangiphi inkinga lonayo noma ngayini lokubonako nalohamba tukwako le live laNkulunkulu liyathi ucale nini kusukele nini kufike kwakuvimbani kwayikhinyabeta njani impilo yakho ngendlela thite nangalenye indlela. Phindze le live laNkulunkulu liyathi ukuthi wena ngekwezulu nangeke ucwenziswa kaNkulunkulu kumele yonke indvo nayime kahle empilweni yakho kumele ime kanjani. So nasekukhulunywa le live laNkulunkulu lifike lingenelele la ukhona khona licheke lesimo lokiso liye la kwacala khona lenkinga lilungise lenkinga libuye futhi likuthathe likumolde likulungisele likusasa lakho nekudalwa lamasu lathi uNkulunkulu nginawo ngawe likumise in posture of lelikusasa nepurpose yakho.
That's the word of God revealed in the life of the people of God. Namuhla ngithanda sihloko nje lithi the impact of the word of God. Umsebenzi welive laNkulunkulu noma bukhona balo yini lokulendako live laNkulunkulu tuke empilo yakho. Amen. Nasifunda lo 1 John chapter 1 verse 1 kuthiwa manje ke loyo lebekakhona ekuqaleni bonke kusengabi khona. Amen. Samuva. So through this scripture, the 1 John chapter 1 verse 1, we are also given a format of how can we become beneficiaries of the word of God. In order for us to benefit, firstly, kumele recognize, siliqondisise ukuthi lidzala likhona. Kude longalichazela kona noma kude longakubeka phasi ngoba ukuqondisisi ngenxa ukuthi uvungaza ukuthi lo lokuvako kumqoka kakhulu kunethi ungalaya live laNkulunkulu. Kumele silibuke silingile liphakanyisiwe, siligcine liphakanyisiwe live laNkulunkulu. Kugucula nekushintsha nekucondzisa impilo yemuntu lovula endlebe zakhe kuliva. Amen. This scripture comes to teach us, to tell us that for us to benefit in the word of God, it will take us to hear. Kutasibita ukuthi silive. Nangabe bazwane labasendvulo baliva. Base bayalibona. Base bayaliphatha. Lokho kuyasilayela ukuthi nakulesikhathi sanyalo kumele sente kanjalo nabe sifuna kuba ama beneficiaries live laNkulunkulu. Amen. Lithi manje excuse me. Loyo lesamuva. Amen. And loyole sase siyambona. The format of the word is, it is spoken. Then after it is spoken, one needs to be ready to listen. And after listening, or by listening, automatically you will then be able to believe. Once you believe, it pushes you to a place of seeing. Or kube ne manifestation yalo lokukhulunyiwe. Shathi konke lokukhulunyiwe kwakhulunywa kulivi laNkulunkulu kuba livi leliphelele lelita kumuntu liphelele lita litongena kuwe ngekuthi ulive ungathi uthi ngeke uliva kuthi indlela lo ngeke ngayo ukhona kulikholwa then uthi ngeke ulikholwa ngeke kuze kwendeke bese awusaliboni lo mphumela walo. Amen. Akaphinda sifundzele 1 John chapter 1 verse 1. Phinda sifundzele lo lebeka khona kusukela ekuqaleni asimhlonipheni lokuthi mdzala khona livi. Amen. Mdzala khona kude longamtshela kona nyalo lokusha langakwadi nalangakubona and angangenelela kunoma ngisiphi isimo ngoba unelwati leligcwele nangako konke lokukhona emhlabeni. Asichubeke lesamuva livi laNkulunkulu kuze likhona kusebenta ngalokungakavimbeki kwempilo yakho mlalele ekhaya kutakubita ukuthi utilolonge indlela lolalela ngayo kumele utifundzise kunciphisa ukukhuluma kakhulu uwanze ekuvuleni indlebe kakhulu. Amen. And ngiko lokutawuletha lushintsho. Amen. Loyo lesamuva phinza lapho lo lebeka khona kusukela ekuqaleni lesamuva. Yes. Nalesambona ngemehlo ethu. Amen. Sambuka. Samphatha ngetandla tethu bekungulivi lekuphila. Amen. Samuva sase siyambona sase siyamphatha. Amen. Hallelujah. There are many people who are frustrated. Yathi mina empilweni yami kunengi lokukhulunyiwe lokukhulu kukhulunywa nceda uNkulunkulu lenkolo wathi uNkulunkulu ukukhuluma kimi ngedwa kodwa kude lenkubona you might be lost in this formation. You might be lost in these steps. Lesikhuluma ngawo. Livila uNkulunkulu kwekuqala the fact that they spoke to you understand ukuthi it was meant ukuthi bakhulume lokho labakhulumile kukholwe and ukobserve hayi ngethi kukhulunywa ngibani ukobserve lokuthi kukhuluma uNkulunkulu asebenzisa loyo muntu kwendeka kwale livi nekugcwaliseka kwalo kwempilo yakho angeke kube ukuthi kulikhulunywe ngibani wakabani isibongo kutaba ukuthi la uNkulunkulu honorishe kanjani ulithethe live la uNkulunkulu noma live liphuma kubabe bani noma make bani. Amen. Secondly kutaba ukuthi ulalele yini leli. Because there is a need for you to keep on reminding and repeating what has been said in your life so that it is steered to manifestation. You need to listen again and again what is being spoken. Amen. Hallelujah. Let us go to, there is a word in Romans chapter 10 verse 17. It says, now faith comes by hearing
hearing only the word of God, which means there is a need for you to work on meditation. Kumele ukujwayele ukuthi khumbuta tingo letikhulunywe tukempilo yakho again and again, especially nakulive la nkulunkulu kuze le live lakheke ligcwale likhule la ngikhathe emoyeni wakho until manifestation. You won't see it unless you have heard it. Hear it first, then you will then see it. Train yourself not to be a person lohlala funa kubona angeva. Kuyaviwa ngekwelive la nkulunkulu bese seliyabona. Siyeva bese sesiyabona. Asiboni kuqala bese siyeva. Kukhona abantu abathi manje hayi kuze ngimkholwe mina uNkulunkulu kumele ngiyibone le ndvo kuqala kuze kungikhani ngimlalela noma ngilalela insandvo yakhe nelive lakhe. Ngeke nijamelene naNkulunkulu mengala uthi indlela yami ekusebenta kuthi ngiyakhuluma kumele ngiviwe ngikholwe ningikholwe bese ngiyenda. Wena ngala na ujamile uthi mina ke ngifuna kubona bese ngikhani ngiva akasebenzi kanjalo uNkulunkulu. Hallelujah. Hebrews chapter 11 verse 6 ngiyacela abasifundzele Hebrews chapter 11 verse 6. Amen. Let's get this much again. No one pleases God without faith. Kude lothokotisa uNkulunkulu ngaphandle kwekukholwa. Romans chapter 10 verse 17 uthi manje ke nyalo kukholwa kuta ngekuva live la uNkulunkulu. Amen. Asambe usifundzele Romans chapter 11 verse 6 sale siqethe. Umuntu ulode kukholwa angeke akhone kujabulisa uNkulunkulu. Kukholwa yini siqiniseko senvo lengakabonakali. Kuthi injalo siqiniseko senvo lengakabonakali. Amen. Sibuya lesiqiniseko ngiqinisekiswa ngilokuthi kukhulunyiwe ngilelive. Lokho uthi live liba ngilesiqiniseko sakho. Nawu umuntu othanda kubona into physical, shothi kumele uthathe le live la uNkulunkulu kube ngilo lesiqiniseko sakho. Ulwa ngalo, uvika ngalo, usebenzisa lona. Inkosi ikubusise emlalele ekhaya siyakholela nasevikini lelitako sitaba nawe ungasipha nje Siyethemba futhi siyakholwa ukuthi ubusisekile wakuthatheka ngelive lanamuhla. Uma unesifiso sekuthandaza kanye nekuthola teluleko counseling sessions neProphetic Promise shaya noma ushiye umlayeto ngaWhatsApp ku76591921. Lihhovisi lemprofeti lisembabane Eagle House Building, office number 10 Matfude Naka Railway. Hlanganyela nathi eChosen Generation of Jesus Christ njalo ngelisonto kusuka nga10 ekuseni kuya ku2 emini. Libandla lisembabane Hilltop ngemuva kwe-waiting room yasemhlambanyathi. Kuva kabanti vakashela likhasi lethu kaFacebook Chosen Generation of Jesus Christ with Prophet Promise. Asihlanganyele kanye ehlelweni ngemsombuluko lodako ngesikhathi lesifanako. Hlala ubusisekile.